La songan. One nyeko ki. La mwenye na hauki wa hamutu na kamere. Lo video nye. Elo liko nanga kahana la nyu. Signe château. Malo kongwa di misedi ngola kamba mochi. Expérience personnelle. Amuki mwenye di mbea signe château. Ya umoto. La humba yembiwo. Nduka kitona lande. Aha chuka nande. Objectif wa video nye buwa nyambete kana wa créer wa difficulté la masa nyulu wa relation ya kinyu. Kuko umbaka mbishana to kanyi no mbitane vérité ya okima nyanda nongosola seno ya to amochi. Ndo le otole lo kana ndeko concerné e ko humande sale chikitano. Pesa okima nyanda ndi mungalo ngene. Dikambokona. Wehenyi umoto eko oto. Ndeko raisonner kadi meno ko shu ndebo osongo. Ndo umoto. Non, là tu n'as pas développé. Tu peux y abonner, hein? Y abonner là, mon frère, ça abonner. Ko activer cloche de notification. Alors que me da une nouvelle vidéo taille. Hello. Là mutakate. Wehenyi unya ose programme da chuka umoto kana ambolanga umoto atela uchuka. Umoto iko la possibilité, iko la facilité. Yande ko share donga dimochi kange nonyi satu. Tofanya kidone mongala ndi fiancé yija kanal. Mongala ndi relation wa msala de mwa ne ulande ja iko solution da mbi ya dimena ko enjo chuka ko enjo kena ina ndi dimena di wala. Osiko erreur grave. L'année pa mikisa kifula. Kokondo moto la okisa kifula. Mbala mochi ndeka dopalo. Landa ta moto ta connaît a pas miko infidèle. C'est logique. Mais quand infidèle, c'est clair. T'es combien de kamos? Kodimi na ka nyombola na ka pas miko infidèle. Voyez quand infidèle voilà. On n'est pas maman qui est fidèle le songo, pas maman qui est infidèle la ngoki mochi kele bu au moto. Nombre ka pas mikele infidèle, mbele nombre ka mate wile infidèle. C'est ça. Na ka pas miko le kama ou infidèle. C'est-à-dire voilà wa mato le kama ba ki infidèle, c'est clair. Là so to ka le vif des sujets. Signe château ya humba embishola leo moto la humba embiwo ndo ahachuka na landi. Nedana umoto kushaka comportement andi kina nyeche me signe show iko uluni ndishe. Lande voy ko l'habitude ya sala dikamos. Alors tambe italo signe yako. Signe ka tondo. Umoto lele mbitaka cash. Lo seka dikamboche. Polondo la kambo ele bohomba. Ndi mbitaka cash. Enyelo. Mimi kambo belelo téléphone. Allô chérie. Ko engande liko ki. Aso lende ye. Atele ko angelo. Ko emambe na tetelo mutuka. Mala mocha tetelo moto transport. So haleo na lumutuka katondola laka. Ndeke sakandolo dango dande da lotane divo de lande sabata ya lotane na ndembe akati sabata ya lotane be pa mindo kushira yo lota e mumba mama lo sabata wana solution ngaka sombe kati $10 tete lo 5000 francs manda to somba mama so divo ne lo shinga ka ele la kele $20 tete le 2500 manda shonge nyande lo kati bakanda wele elo amata mo tuta kone o naka yembo te wa teлекolo transport ndaye kombola ati chinda atayachu ko dimimba kombola mtema chinda atayachu kene naka ikota chu di hole da dimena lande na yembishe lande na hauke mbote me otole censé lele wati monombe kana otami lele un jour ayokoma omeye un jour ikapuska nde komo omeye c'est bizarre da ha yembote kene kele mete amata mo tuta kone o
naka yembo to shinga ya imalesi wane na 5000 francs na 3000 francs masumi lusabata pa mikingo awe na de lokoko we hakunja mala mochi papa ka yako chafalanga mais dika muso buka ngalo importance oto mbote choke ngene mete ko puisque engo akasomelo 5000 ko mbote atelo $10 damboki ada ikola moyen ka anga ndi akoshi donc ahapa ka ha moyen ya ndika senaye mais iko toujours cash parce que shombo he kada wembote ati isoka shino miko iko $5 kundambu tumbula kutele soki ngiko 3000 francs na 1500 francs iko cash shofonya kada apa mindoko ke ya ondoko haole ke bon mbala mocha we intéressé tetele ko erreur grave mbia ka mote wati meshe akama jodi vula ka sobe paquet 5000 ukunde cho lo wenzo neka na luzando kunde tumbula kama mtuta nalo 2000 njo ya lo quartier kina kamba utana lo 2500 njo ya lo quartier kina kamba utana lo 2200 ndayo comprenate meshe kingo iko entre 2500 la 2200 mais fiancé kande ak exagéré la sona lingo humba ya sedingo la dinena umoto la shaka la takashi la kambwele bohumba polomano la kambwele bohumba la ndesho chembi takakashi leso halame ko umoto humba yembe ombi takakashi la kambwele bohumba mbala moche mbia kama mbula wati chéri lushilongo wakamiteka wati nyaka chula kwa noela konjo tumba maka wa noela makanya ya kala kama maleki kana nyaka chutula kama maleki konjo ala kama noela manye ku mangelo umuto lahomba yembiwo nganda ntate ayo tate mumala ngando mbula dikamusala kashile kote dima kote ngando mimbula ndeho kadimula to réponse ma tate mumala membeka la ndina dikamu kenanga kote d'abord bumete ndeko umiteke na ile metele na kandachu ndum nga procédure wana wa kaka wachu na ndeko kote d'abord na kandachu akaje noela la kana ludikambo otaka chaka wa noela malaso kushunju chola kama maleki makama oya langelo ndeko kote na ile mete aso nde o mala unyo da umbula meme resultat la ndela ko mimbula dikamu ndeko mo awo mada ndembe akambita yo homochele hayeya kako na mete shika nda kote. C'est pourquoi kokendo mal. Là, il faut faire beaucoup d'attention KDN. Avant, on y a comme bola odikam. D'abord, avant quand vous voyez bito c'est kadi kambo kambo cha yote otole lié wate un jour. Oui ko ay ko momé ça les faut dans moté que les mettre puisque on y a ndo kumula malaka hindi. On y a ote momala na kandambo la vidéo nye. Nda aussi date non peut-être eko kisame. Oui ko kahala solo wa mena muhuma la fiancée kae wayo tolu kumbulao kana tete lu quartier wa mutana ambucha ndio uhango hangwe ale wetu mbula unyandonga la réaction et émotion ilandi wa mumna wati no ndi ala ikadimola parce que wa matu mwaka l'émotion awe maîtriser émotion ao. Là il faut faire beaucoup d'attention donc pas cambier contexte ondo atoele sage ko comprendre que ne kalanga mimbuta tambeta lo signe kahende excusez signe kahende eko umoto lele nde halangi tekete dikamuda passé kande dikamuda kene kambe itaka losono nande dikamuda vie intime kande naka par exemple wambe yana kadija la pambi ekomba yemite pam puisque tambo teketa wete na video ya miejija yambo teketa wa objectif wa kipambi le umoto dinya kana mbia kana pa umoto iko vierge kana bu dikamu so bu dikamu dadambo pa micheto yanga dambia duiso me umoto la homba yembiwo nde halanga kateketa duiso dikamu nembia kate ndiko la passé catastrophique ndiko la passé gele bizarre bêtise ya salimi ful ba moche mbula te apa mangana akia nae umoto che la homba sombewo ndi hata kate ndiko la ka homa deja la pa mahika na otoi ay kutake otoi ahindi na kifula kitasato. Est-ce que quand moto moshela mbota kate dimilambi yana kala la pa minani ndoko shoto. Alors il faut faire beaucoup d'attention. Parce que moto lele wembia kama mbula ko lodi kama kapanda akamitengane ko undi ngande ile ngane elo ngas ndoko bu wa réponse andiko paka bloqué donc ndebu kanga explication ndeko sha
umutu langa soka yembe yo imesadi puisque lo shia yaye waunga difficulté wembeka mosenyelo lolo seno lande lo tondo ndeko par exemple la histoire wili la 5 chapitres kukuembeaka juste pas qu'avant propos mala moitié introduction seulement le reste kawa chapitre ko bien bloqué rucha umbola ndo wako kifaso kandika kadimola. Il faut faire beaucoup d'attention mais au mota kona akambia vika kie nganda kanyu tolo famille kanu kakona kaya sali ahomba ye sala kakona kasala nduka kona kilila kakona kaya courage da uchuka umutu langa ndete yanga bakadambia akambo aye kukakambo ande bloqué ndi hala ngiteketa c'est quoi passer kami na so to tek moshe paka mbiwa utoso imisadi signe kasatu victime éternelle umutu lele victime éternelle c'est-à-dire nde njao sakala nde mbasale yo toujours kolo ndeko vombo seleka toujours kolo la njone victime éternelle we mumbola lande na kele we ha usa noela bon là nta motre dans noela il faut vidéo nyeme lande na kele Christine nda Christine akelo te fa ya inongola ndambole kotako Christine shinya halaya ya osande we mumbola mais lande na kele kapanda kengo ngane wa rezo etu ndi hasamba ka wa rezo ato anga atumbili kolo ndi kilo utulolo umutu langa su faire beaucoup d'attention naka ndi achikitana kiti iko umutu la homba mbio dikambo lambo sedingo la yemifula moshe lo yema experience yelami otoche changeka dikambo naka shoha shombitone atoche ha o changer kiti iko kolo da contexte munga concrète kana phrase munga concrète paka shombitone exception wiko kuko moto ha changer waka machivali tatele moto kuka mumbadi kamulimo chipanda 3 ans ko leko kashimoda ekapa mamochele o moto mbiaka mbombe enoni viko vi fiancé enoni satene mais pas mingo heda o moto ngambotaka mais iko vivre ensemble pour le mawanga chukana ko pa minjea iko bizarre. C'est pourquoi il faut faire beaucoup d'attention. Il faut faire beaucoup d'attention. L'autre la comprenez que n'est qu'à en tout cas, le sac il faut aller voir des auto et dire vidéo. S'il faut ouais toucher conseil, kana suggestion, kana idée au mochilo le sujet qu'elle c'est très important ouais te fournir l'espace commentaire. Là, ma télécharger vidéo, laissez, là me fournir s'abonner, laissez ouais donc fournir votre commentaire. Quoi un bija commentaire quand taille na taille ade. No, ta répondre ta sa bonne note puisque tiko lumba wa commentaire yanyu. Tiko lumba wa ntusha. Do vidéo ya ila ta olongo sola signe ya homba so ya pa mi kama so mbiwo. Ambo ahone ta watete ka ingoda matatu no amatu iko wa créature elle merveilleuse. Ni tete o moto shi bo ho isone. Koko ke so hala ngemenyone shu baka tolere akambo. Non, baka miteke negeli mete. Là, c'est une fondée l'espace commentaire. Et qu'on m'a déjà abonné puisque j'ai abonné le chaîne là qu'on permet d'aller nous la quoi vidéo ya qui sous naka sujet n'y est qu'au intéressé. Alors, à bientôt dans une nouvelle vidéo.